tiba viral pada pikwa bahabreu tak sunscreen. Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Grace and ngangit baru pidan hapadan kamet kabukot bakya. Te mendakas ni hakani ka video ngamut ban pen iya pi ka daily morning skincare routine jonga. Nama badan na pedeng jong pi text yang pi ong bagri sapen i ka skincare routine. Te hakani ka video ngan pen iya pi te sampai i ka ni ka video na du basdang hadu bakut. But kani ka video em kadi especially na bantaki kentei nama bagi kentei ki chaile skincare. Henry kishendang ti kim jule skincare routine mo kataru ki yo ka skin ka babes bah kishenrang ki ka itanat bete la da kim ta jing ta khamadro Henry mangi kan thei te bun hi ki di ki ba saita wala kataru ki dan hi kan thei ki bom juta te lada video ibom juta jing ta te sa skip ikani ka video Henry lada day ba pisai le skincare te sa pe ikani ka video na du bas dang hadu bakut te yes klempen slam shoot nin sedang no ikani ka video te te kini ki produk ki bang penden kam but kini ki produk em ki ba recommend the doctor namar nga ngashim dawai na ki dermatologist ki skin specialist namar ba tu benai jan em ka terkhong pala kasni do jonga bat nga sedang yo sunburn e ru te ngani shim dawai no na ki dermatologist ken te ngan pen EP step by step menda okay te kadur jonga kadika ba kadur bangadang sukitia ngampat lei ngampat ngadang dep tang ban brush ngampat dep sai khamat te ningkong ngan deng show ni u herban kanang ba kin unom vit ni usnyu dengan deng ni u herban Okay, so first step ngan penen kam une u Glorious Advanced Gel Face Wash une dengan shim une kendian shim din tu kendian dan ngan peta khmat dengan pen iya fi banga peta khmat ngan sapen idang la de ban peta te bye. A few minutes later. Okay, te mentang la de ban peta khmat dan nyat sa kendian okay, nang lai fresh deh, ada bata khmat benda na mga pada bata khmat tu mah. Okay, dang ada ban bata ada ban le face wash. The next step ngan use une u Melarid D pigmentation serum and ule ngan shim kendian. Tu. Dengan sa apply une kini jaka bangadan bangangat sunburn hang ni. Kendiat tu. Ni bat hang ni ngadan dak spot kat pinum itu cakap affected area dan ngasa shim ini batam ngasa dap kenyang ni hune baru kau gadur. Okay, te u serum ngaladep menta next ngan use une u moisturizer ude u silk moisturizing cream and une u best bah u hydrate namar ngatur khom ba em tu sni do andre masenta une ngadang tak tang kumba laisni sausi gum tu kala jalut ka jing terkhom dengan best bah une cream tak kene. Okay, tengok ada banta u moisturizer. The last udah u sunscreen. Te u sunscreen udah badan kambah guys. Pihak banta u sunscreen. Te ngayus une u Belo Photo Stable Sunscreen Emulgel and SPF 55. Te kan mau guys pihak ban tak sunscreen tapi mi sabar.
da pimi ru da pidan hapo kamera ru pihak bantak baik namar sunscreen ubes mau ya da kumba tiba viral ada pikwa bahabreu tak sunscreen ada pikwa beja ki dark spot tak sunscreen. Ini blend makin itu. Sim kaya nampak sana rendang lamar ba. Rendang do dan kamu. Di dan kampang nadur. Nah. Oke, tangkum tuh guys. Kalau iper em lah, iper kedur mene buat mentah. Tidak ada ban tak kini em, te ngasai tak uni u eyebrow. Use uni u eyebrow, baik uni ubang tit na Naika. I really love this one guys. So, nansum gom to, jangan tak pen. Idan iyat ang balik ha. Ban pe iyat. Baik, kejingnya per uni deh. Per em. Next, tadi sidang ru tak pun tu Tementang ala ada uni eyebrow use sa uni lip balm uni di hyphen vitamin infused peptide lip balm and uni di chocolate ni semabang bah ubes bah uni guys recommend pi uni ngatit nga order na Naika te ubes bah uni long sama chocolate. Dan lai teli urong pila ban choose te ngabas uni dan tu after li kirong ru ubas hi yang ngabas tu. The next an penen kam uni eyelash color dengan baun ra unyu mat kendian. Okay. Lara em nyumat dengan sa penen kam uni mascara uni di voluminous waterproof mascara uni di jong L'Oreal Paris and uni ru di na Naika la da pila pet ke tu kawai ka Naika makeup haul jonga te pin sai I hang tu nga order. Baik guys, kejing pen ni bang tak mascara apa uni ompat tak pen kam irben isai dur kemat mah tak maskara. Saya nak buat dulu. Okay guys, di tangkum tu ngala adem di kani kedika daily morning skincare routine jonga but man kasi yang saya tak akum ni like nyok tang ngale jing le je te nga use ngale makeup mo te henry maman kasni te tangkum tu hi. Okay, so this is the final look guys. The Pia internet na em, tapi internet te sa like, share, comments, and subscribe to my channel. Te lada pi kwa bangan le next video ngan le ka video ayu la sa comment section box and yes ngan pen kun ka video hang ne te I'll see you in the next video. Till then, bye. Love you all.